Jede vam se rozen kolač, ali ne želite da vam se orasi zaglavljuju među zubima. Bez brige, ja ću vas spasiti tog problema. Da ne biste držali čačkalicu u blizini, mi ćemo umjesto orahe da stavimo maline i napravit ćemo ga ovako. Za prvi fil u 300 grama malina stavimo 3 kašike šećera i sve to odnesemo na vatru. Dok se to kuva, u posudi sipamo jedan puding od malina, 100 ml vode i sve to lepo promešamo. Kad nam maline provre, ostavimo da vri još koji minut. Zatim dodamo puding u njih i zakuvamo i ostavimo da se ohladi. Za drugi fil u posudu sipamo 3 pudinga od vanile, 3 kašike gustina, dodamo malo mleka da smesa bude ređa i sve to promešamo. Zatim u šerpu izmjerimo 200 grama šećera, 1 vanilin šećer, 1 litar mleka i sve to odnesemo na vatru. Kad provri sipamo puding od vanile, zakuvamo i ostavimo da se ohladi. Kad su nam se filovi prohladili, u posudu stavimo jedan margarin i izmutimo. Zatim dodamo filo od vanile i ponovo izmutimo da se sjedini. Četvrtinu fila od vanile nanosimo na rozen koru. Kad smo namazali, preko fila stavimo drugu rozen koru i nju namažemo trećinom fila od malina. Postupak ponavljati dok ne potrošimo svih 8 kora. Kad smo završili sa mazanjem, pritisnemo kolač nečim i stavimo u frižider da se ohladi. I to je to, naš kolač je gotov. Ostalo je samo da naseckamo i da se posluži. Ako sam uspješno spasao vaše zube, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.